කටයුතු කරන්න වෙනවා. දැනට අපේ තියෙන ජාතිකෝණෝද්‍යාන වලින් බෝරිස් ගමන්තර ජාතිකෝණෝද්‍යාන වගේ සුපින් වල තමයි විලා තියෙන්නේ මැරයි ඒරියාස්. මේකත් ඒකට පිටින් අයිලන්ඩ් එකේ වගේ තනක් තමයි දැනටමත් පළවෙනි දුම්පොත සඳහා සංචාරක කටයුතු ආරම්භ කරන්න කියලා අපිට තුමාලෝරැලි අපිට දැනුම් දීමක් කළා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි සරලව කිව්වේ இந்த விடைகள் தொடர்பாக எங்களுடைய பாதுகாக்கப்பட்ட சரணாலய பிரதேசத்துக்குள் பார்வையிடுவதற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது. எனவேதான் நான் எங்களுடைய மதிப்புக்குரிய அரசாங்க அதிபரிடம் இது தொடர்பாக நாங்கள் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு ஆரம்பிப்போம் என்று கருத்து தெரிவித்திருந்தேன். අපේ වේල්ස් වලින් වලට ඩොල්ෆින් වලට යන බෝට් සඳහා සංචාරකයන් නියාමනය කරන්න හදාගත්තු ගයිඩ්ගේ ලිඛිත අවසරයකින් ඊට පස්සේ අපිට කන්සල්ටේෂන් එක ක්‍රියාත්මක නමුත් එතනදී බෝට්වේ නම් බෝට්ස් තියෙන යට මෙහෙම උල් ෂේප් එකක් තියෙන ඒ වුණාම මෙතන නොගැඹුරු ඒරියා එකේ යන්න අමාරුයි. එහෙනම් ඒක ෆ්ලැට් වෙනවා. මේ විදිහට ගවුස් එකකින් තියෙන බෝට් එකක්. දැන් මේකේ කන්ඩිෂන්ස් ගන්න වෙන්නේ අපිට ඒක අපිට තීරණය කරන්න වෙනවා එක අපි කමිටුවක් පත් කරගන්න වෙනවා. வித்தியாசமாக அமைய வேண்டும். அதன் அமைப்பு வேறுபட்டதாக இருக்க வேண்டும். சாதாரண மீன்பிடி படகுகளை விட. எனவே இது தொடர்பான முடிவுகளை நாங்கள் எடுப்பதற்காக இந்த இடத்தில் நாங்கள் ஒரு விசேடமான குழுவை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டிய தேவையும் காணப்படுகிறது. ඒ කමිටුවට අන්තර්ගත වෙන්න ඕන නැත්නම් නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඒ නිලධාරීන් කණ්ඩායම අපි තීරණය කරේ වනජීවී අනිවාර්යයෙන්ම එතන නිලධාරියෙක් ඉන්න ඕන. නාවික හමුදාවෙන් නිලධාරියෙක් ඉන්න ඕන. කෝස්ට් ගාඩ් එක නට මීපා නාරා ඊළාට CCD එකෙන් පොලිසිය ඊළාට ෆිෂරිස් ඩිපාර්ට්මන්ට් ඒ වගේ යුක්ත කණ්ඩායමකින් තමයි අපිට මේ වෙසල් එක පිළිබඳ මේ කන්ඩිෂනල් මෙහෙකට යන්න වෙන්නේ. මොකද හැමෝගෙම වගකීමක් තියෙනවා. දැන්ටත් නේවි එකනේ එතන ආරක්ෂක කටයුතු වල ඉඳලා ඉන්නේ. ඒකට ඒගොල්ලන්ගේ සපෝට් එක අපිට ගන්න වෙනවා. මොකද දැන්ටත් අපි ඩෙල්ෆ් වලට යනකොටත් අපි නේවි එකේ සපෝට් එක අරගෙන තියෙනවා. ඒකට අපි දැන්ට පිඩන් අයිලන්ඩ් එකේ කරත් නේවි එකේ සපෝට් එක අපි අරගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා කල්පිටියෙත් එහෙමයි. ඒ නිසා මෙතනත් අපිට නේවි එකේ සපෝට් එක අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා ආරක්ෂක කටයුතු වලට සහ අනිත් ඊළඟට මේ බෝටල් කන්ඩිෂන් එකක් අපි බලනකොට කන්ඩිෂනල් රිපෝට් එකක් ගන්නකොට ඒ කමිටුව මගින් තමයි අපිට තීරණයක් කරන්න වෙන්නේ. குழுவிலே இதோடு சம்பந்தப்பட்ட துறைகள் சார்ந்த விசேஷமாக வனசீவராசி திணைக்களம், அதே போல பிரதேச செயலாளர், அதே போல IPA போன்ற இதோடைய தொடர்புடைய அனைத்து உத்தியோகர்களும் அந்த குழுவிலே இடம்பெற வேண்டும் என்று முடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. எனவே அந்த குழுவினால் தான் பயணிகள் தொடர்பான படகுகள் ඇත්තම බෝට් එක ලියාපදිංචි වෙන්න ඕන වයිල්ඩ් ලයිෆ් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක යටතේ ඊළඟට බෝට් එකේ ඕන ලියාපදිංචි වෙන්න ඕන වයිල්ඩ් ලයිෆ් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක යටතේ අට බෝට් එකේ රයිඩ් කවුද ස්ටීවර් එයා මේ ලියාපදිංචි වෙන ඊළඟට සපෝට් හෙල්පර් එයා ලියාපදිංචි වෙන්නේ. මොකද මේ හතරක් ලියාපදිංචි වීමේ අවශ්‍යතාවය තියෙන අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන දැන්ටත් අනිත් අංගල කරන්නේ තේම තියෙනවා. අපිට ඒ තියෙන නිරූපී අපිට මේවා කරන්න බැරි නිසා මෙතනත් අපි අපි යමු. எனவே அங்கு படகு பதிவு செய்யப்பட வேண்டும், பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். அதற்கான உதவியாளரும் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். இவை அனைத்தும் வனசீவர் ஆசிரியர் திணைக்களத்திற்கு பதிவு செய்யப்பட வேண்டிய ஒரு தேவை காணப்படுகிறது. Register that boat service, the boat and owners. Do you have any form? ලියාපදිංචි ඇප්ලිකේෂන් එක තියෙන නිසා වෙන පොඩි වෙනස්කම් කරලා අපිට හදාගන්න වෙනවා. කමිටුවෙන් හදාගන්න වෙනවා නේද? ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ තියෙන අපි ඒක දෙන්න. ඒක ඒ නිසා ඔයා දැනනවා ඒක approval the dependency approval to the level කියනවා. ඒ නිසා මම ඉක්මනට පටන් ගන්න ඕන. ඒ නිසා ඒක කොමිටි
මම සබ්මිට් කරන්නම්. පත් කරන්න ඕන බස්සේ රිපෝට් එක සර් කමිටි එක පත් කරගන්න ඕන බෝඩ් එකේ වගේම ඇත්තටම වැඩ කරන්න බැරි වෙයි. අපි ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කරගන්න වෙයි. අපිට ලිමිට්ස් කරගන්න වෙයි. 25ක ඉස්සර පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි ඉස්සරහට යන්නේ කියලා මේකේ සාර්ථකත්වය බලලා. එහෙනම් 25 තෝරගන්නේ කොහොමද? අපි ඊළඟ පාවල 100ක් අව 100ම කරගන්න බැරි වෙයි. එහෙනම් ඉස්සර අපි ලිමිට් එකක් තියාගමු. කී දෙනෙකුට දෙනවද කියන එක. ඒ 25 තෝරන එකට කමිටුවක් ඕනද නැතුව වයිල්ඩ් ලයිෆ් එකට දුක්ඛ කරගන්න බැරි වෙයි. ඒකට තමයි කාලයත් එක්ක වෙනස් වෙන එකක් හැටියට ඒකට අපි ඒ වෙලාවේ තීරණයක් ගන්න විදිහට යන්නේ. සමාන නැත්නම් ටූරිසම් කරන එකෙන් තේරුමකුත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ එන්නෙත් ඒකට දෙන්නේ බහිඳ දෙන්නේ නැහැ. ෆෝර්ත් එකට දෙන්නේ නැහැ. මේ විනි කැම්ප් එක. About the timings, because then we can set a time that after 5 they cannot leave, but they have to come back by 6:30. Otherwise, no use of going there. Most of the people are going to see the sunset and the landing. You all can do something. දැන්වත් නැහැ. අපි කොහොම නීති රීති අපි හදලා නැහැනේ. අපේ ජාතික වනෝද්‍යානවල අපි බැලුවොත් එහෙම ඉන්ලෑන්ඩ් නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඉන්ලෑන්ඩ් වගේ ඉන්ලෑන්ඩ් බිස්නස් වලට අපි ඉඩ දීලා තියෙන්නේ තියෙන ජලාශවල ඒගොල්ලෝ ලියාපදිංචි වෙන්න ඕන බිස්නස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ලියාපදිංචිලා අපේ බලපත්‍රයක් ගන්න ඕනේ. ඒ අනුව තමයි ඒගොල්ලන්ට ඒ වගේ තීව්‍ර කටයුතු නියුක්ත තියෙන්නේ. දැන් මෙතන ඒ ගැටලුවක් වෙනවා. දැන් මෙතන වුණත් දැන්ට ෆිෂර්මන්ස්ලා බූපත් හරහා යනවනේ තියෙන මේවා කියන්නේ. No, නෙවෙයි. They are හැබැයි උනාට ලෑන්ඩ් කරන්න බෑ. they are landing. ඒක තමයි ගලේ. එහෙම වුණොත් එහෙම අපේ තියෙන rules and regulations වලට ගැලපෙන්නේ නැහැනේ. ඒතකොට ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ තියෙන That it goes up to the IMD and covering about 5 kilometers side by side from the sandbank. So it's a huge area. So as per the existing regulations, nobody can go there, nobody can do the fishing, nobody can land. So, but since you all have gazetted this, so the rules should be applied to everybody, not only for the tourism. the priority for the tourism, because if we impose the condition, then it is difficult to implement. priority දෙන්න ඕනේ. Fishermen can do the 24 hours. නෑ සර් ඒක එකදම් බාධාවක් අපි ටොරිස්ට් අර වාගේ එකේ ටොරිස්ට්ට 24 hours දෙන්නේ නැත්තේ අර කටි දෙන්නේ කියලා. Yeah, 24 hours. I'm not talking about 24 hours. I definitely agree with that. Daytime, night, no need to open for the tourism. But I refer to two people. Fishermen, if it is a national park, rules should be same for everybody, or even for the fishermen. But fishermen are allowed to go for fishing. We cannot stop them because they were traditionally going fishing. So why two set of rules for the tourism and the fishing? அப்படி செய்யறதுல சரியான பிழைகள் இருக்கு. என்ன காரணம்னு சொன்னா, நாங்கள் இந்த சுற்றுலாத்துறையை கூடுதலாக விரும்புவோம். அதனால அந்த இறங்குற இடத்துக்கும் தலைமன்னாருக்கு மட்டும் எலோட் தரோம். இதிலிருந்து 6வது மணல் திட்டுக்கு போனால் அதிலிருந்து 2 மணல் திட்ட இந்தியன்ற பார்டர் வந்துடும். இதே சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி இன்னொரு ஊர் ஆக இன்னொரு 2 இடம் தெரியாத நபரை கொண்டு ஆட்கடத்தல் மூலம் அங்கால கொண்டு போகக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் நிறைய இருக்குது. அதனால் சார் நாங்கள் எந்த நேரத்திலையும் தொழிலுக்கு எங்களோட ஊர் பக்கத்தில் இருக்குது, நாங்கள் மட்டும்தான் அந்த இடத்துக்கு தொழிலுக்கு போகிறோம். நாங்கள் அந்த தொழில் செய்கிறதால இன்னொரு ஊரால் அது எங்களுக்கு பாதிப்பு வரும் அதில் கணக்கு. அதாவது நான் எங்களோட 2வது மணல் திட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நேவில இது பாதுகாப்பு இது. அதனால் சார் இந்த ஒரு டைமை குறித்து எங்களுக்கு காலையில் மார்னிங் ஒரு 7 மணிலேருந்து பின்னேரம் ஒரு 5 மணி மட்டும்தான் அந்த டூரிஸ்டுக்குரிய எலோட் தரணும். ஏன்கிட்ட அதுக்கு பிறகு இந்த சார் அது நைட் ஆயிடும், இரவு ஆகிட்டாங்கன்னா அதுக்குரிய வேறு பிரச்சனைகள் கொண்டு வரக்கூடிய நிறைய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது. அதனால் எங்களுக்கு அந்த தலைமன்னார் கிராமத்தில் இருந்து 2வது மணல் திட்டில் போய் இறங்கி நின்று டூரிஸ்டை பார்த்துட்டு வந்தால் எங்களுக்கோ கடற்தொழில் செய்கிற யாருக்குமே எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது. The other one is complex. So nothing is black and white here at the moment, from what you all are saying. From a tourism point of view, let's get started somewhere. Doesn't matter first island or third island or fifth island. Let's get started. Everybody do their responsibility in terms of law enforcement, compliance, anything, doesn't matter. But as we wait longer, what I'm seeing, like as a business owner and from the tourism side, you're just getting disappointed at the moment. We have had people arriving every day with the view of visiting there.
And also keep in mind, on the Indian side, they've got everything. We don't. I understand when you are talking about law enforcement, I totally understand that. But when they come here, they are asking questions. The tourists are asking questions. Why is the Indian side is everything is okay? Why can't you guys do this? So we've got to have an answer for them. So that's all I'm saying. Like, rather than waiting, let's get started. Doesn't matter first island or third island or fifth island. Let's get started something. That's all I'm saying. දී අපිට කලින් එතන පාර. අපි ඊට පස්සේ අපි ඩික්ලෙයාර් කරනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි දැන් රටක් කැටියට දුපතක් කැටියට අපි දීපතක් නරට. මේකෙදී අපි මේ නීති රීති වලට එකතු වෙන්න ඕන. ඒක ඩික්ලෙයාර් කරන්නේ යම් කිසි ආයතනයක් මගින් මේ නීති රීති අනුවනේ. ඒ නීති රීති අනුව ඩික්ලෙයාර් කරපු එකකට අපි තව කෙනෙක් ඉන්වෝල්ව් වෙනවා නම් ඒකෙදී තියෙනා වූ rules and regulations වලට අනුගත වෙන්න ඕන. නැත්නම් අපි ඉක්මනින් පටන් ගන්න ඕන කතාව හරි. දැන් මෙයා කියන්නේ එයා ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙනවා හෝටලයක් හදලා තියෙනවා ඒකට ටූරිස්ට්ලා එන්න බලාගෙන ඉන්නවා අපි මේක පටන් ගන්න නැත්නම් ඇයි කියන එක එයාට ගැටලුවක් අපි මේ කතා කරන්නේ වගේ නීති රීතිම කතා කරන්නේ නැහැ. නමුත් හරියට ෆවුන්ඩේෂන් එක වැටුනේ නැත්නම් සර් ඉදම් වලට වෙච්ච දේ තමයි වෙන්නේ. මුදල් ලෑන්ඩ් එක පොයින්ට් එක දාගන්න බයිලර් ඕක ඇතුලේ මේ විදියට මේකට මිනිස්සු බයින පොයින්ට් ලෑන්ඩ් එක මේක நம்மளோட வீட்டு மாதிரி கொண்டு வந்து அந்த கிராம் போட் செய்யணும் மாட்டாது நீங்களும் இத்தனை நாளையில தயார் செய்ய முடியும் இப்போ உங்களுக்கு යන කට්ටියට මෙච්චරක් බෝඩ්ස් වල යන කට්ටියට මෙච්චරක් කියලා අපිට මෙතන කමිටියකින් තීරණය කළා යන්න බෑ සර්. අයිගරියන් කියන එක. ඒක ගැසටඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ ගැටලුව එනවා මෙතන. දැන් අපි දැන් මේ අපි දිගි පිටි ගාලා මේක පටන් ගන්න උත්සාහ කරාට එතන අය කිරීම වලදී ගැටලුව එනවා සර්. මොකද ඇත්තම කියනවා නම් මම මේක සර් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් පටන් ගන්න උත්සාහ කරා දැන්ට අවුරුදු 3කට කලින්. ඔය උරුමලෙන්න බිල්ඩින් වල ගැටලුවත් එක්කම තමයි ආවේ. නැත්නම් මේ වෙනකොට ඔය ගසට් නෝටිෆිකේෂන් එක ගිහිල්ලා රෙගුලේෂන්ස් හැදිලා බෝඩ් ක්‍රියාපද වෙලා ඒ දේ යනවා. දැන් අපි මේ ශ්‍රණිකවනේ මේ දුවන්න හදන්නේ. ඒකට ඔය අපි මුදල් අය කිරීම සම්බන්ධයෙන් යන තීන්දුව తీරන සිවිල්ද මෙහෙන් මම හිතන්නේ DGට යවලා අපි යම් කිසි එකඟතාවයකට එන්න වෙයි නැත්නම් අපි මුදල් රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කළා මේ කමිටියේ ඔක්කොටම අපිට වග කියන්න වෙයි අවසානයේදී මේ අවස්ථාව Before that date, we are planning to invite the Honorable Governor to start the inaugurate that project. Therefore, please keep in mind. ලිපියත් අපිට දෙන්න. අනිත් මොකද එතකොට ගවර්නර්ටත් බෑ සර් මම කතා කරනවා. Only ආරාධිත ඉන්වයිට් කරන අපි ಉದ್ಯೋಗದವರು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉದ್ಯೋಗದವರು மீட் ஹவுஸ் உத்தியோகத்தர் திரும்ப பணிப்பாளர் எல்லோருக்கும் தாண்டி தெரிந்து கொண்டு மன்னார் மாவட்டத்தின் வரலாற்றில் ஒரு வரலாற்று நிகழ்வாக இந்த வேலை திட்டம் வந்து அமைந்திருக்கின்றது. ஒரு நீண்ட காலமாக ஈடுபட்டு வருகின்ற வேலை திட்டத்துக்கு இன்று ஒரு சரியான வடிவமும் அது எந்த தேதிகளில் நடைபெறப் போகிறது என்பதற்கான ஒரு வேலை திட்டத்துக்கான ஒரு கால வரையறையும் இன்று தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதற்காக மிக முக்கியமான என்னுடைய அரசாங்க அதிபர் இந்த பத்மநாபன் சார், அதே போல் ஏடி வைல்ட், அதுபோல் ஆர்மி நேவி கமாண்டர்ஸ், துறை செயலாளர், அதுபோல் பிரதேச சபா உங்களுடைய எல்லோருக்கும் நான் எங்களுடைய அரசாங்க சார்பில் நன்றி தெரிந்து கொள்கிறேன். உங்களுடைய முழுமையான ஒத்துழைப்பு கூடாக ஒரு வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கு, பொருளாதாரத்தை கொண்டு வரத்துக்கு, அதே நேரத்தில் இதுவரை இல்லாத வளங்களை நாங்கள் அணுகுவதன் ஊடாக மாவட்டத்தின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தி கொள்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பு எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கிறது. எனவே இதை எல்லோரும் சேர்ந்து சொல்லப்பட்ட தேதிகளில் சொல்லப்பட்ட பொறுப்புகளை உணர்ந்து நாங்கள் செயற்படுத்துவதற்கூடாக இந்த 15ஆம் தேதிக்குள்ளே இந்த தேர்தல் முடிய நாங்கள் இந்த திட்டத்தை உத்தியோகபூர்வமாக தொடங்கி வைப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறது. எனவே இதற்கு உங்களுடைய முழுமையான ஒத்துழைப்பை தருமாறு கேட்டுக்கொண்டு இதற்கு சந்தர்ப்பம் அளித்த எல்லோருக்கும்